msaada mkubwa ambao tungelihitaji ni Yesu kujitoa kwa ajili. Amen. Kama alijitoa kwa ajili yetu na tungali wenye dhambi, Biblia inasema atakosaje kutupatia vitu vyote pamoja. Tusome. Tunasoma Injili ya Yesu Kristo katika Luka 19 mlango wa 7. Hata watu walipoona, walipoona walinungunika wote. Wakanungunika wakisema, ameingia kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Ni nani ule? Zakayo, kulingana na mtazamo wa watu, alikuwa hastahili kukaribishwa na Yesu. Kwa mtazamo wa watu, kwa sababu watu waliona kwamba dhambi zake alizozifanya hana mlango mbele za Yesu. Hana nafasi mbele za Yesu. Atukuzwe. Biblia inasema kashuka juu ya mtu. Alafu Yesu akaenda naye. Sababu anaenda ikala kwake. Watu wengi waliwazana sema wokovu inatokaka kwa watu. Watu wengi walikuwa wanaishi wako wanachunguza Zakayo. Wakasema angalia sasa, huyu ndio Mungu gani huyu? Huyu Yesu iko nasema kama ni Mungu. Namna gani? Comment veut dire que anaweza enda kwa Zakayo kuikala mnyumba ya mwenye dhambi? Zakayo nawe yiremye Yesu yari amaze kugerwa nyabuneka. Bwana asifiwe. Ntabwo yarayobewe ko Zakayo ari umunyabyaha, ariko yarahageze amaze kwagera. Zakayo nawe yumvise iby'abantu bavuze, ireba mu shusho y'abantu, yibagirwa ko Yesu yamaze kugerwa kera, kandi yagezeyo anameze uko yaraye. Yirebye mu shusho y'abantu ashaka gushimisha abantu. Aravuga ngo uona nyazi nitamrudishia baraka. Niye tavuga ibyo jambo Yesu yari amaze kuhagera. Ariko yirebye mu shusho, ikibazo dufite ni ukwireba mu shusho y'abantu. Yego. Maze ukabaho mu buzima buri gushaka gushimisha abantu, uzarangirira habi, uzapfa nabi. Nta muntu uzapfa nabi kuri iyi si k'umuntu beshwagaho no kureba abantu, kubaho kw'abantu bashaka. We kuzabaho kw'abantu bashaka. Ntabwo wazamwe kuri iyi si n'abantu, uzabeho uko Imana ishaka kubaho. Kandi uko Imana ishaka ko tubaho kuri mu banga ryayo. Kandi umuntu n'umwe kuri iyi si ufite ibanga ry'ubuzima bwawe mu bitekerezo bye cyangwa mu maboko. Yego. Maze amaze kubivuga, sema nitawarudishia mara 4. Biblia inasema Yesu naye akatangaza hadharani, basi Zakayo, leo nitalala nyumbani kwako na wokovu wangu umeingia ndani ya nyumba yangu. Iyataza kubivuga yari gukizwa wenyine, amaze kubiyatura agakiza karibu n'abari bataraho bo mu nzu yiwe kaba kabinjiye cyo bagakuremo babandi bari kuvuga ngo ariko bakarebera muri cyo bagakuremo turebe nyirako aragatanze cyo ngaho bagakurega muri bagakure. Reka nkubwire ngo maze ukure
waguke mu bitekerezo ureke ubujiji bwo kubaho kureba uko abandi babaye. Kuko Imana ntabwo yakuzanye ngo ubeshweho n'abandi, ntabwo Imana yakuzanye ngo ubereho abandi. Icyo kinyarwanda kirutekanye kubeshwaho n'abandi cyangwa kuberaho kubaho kubw'abandi. Imana yakuzanye wenyine, ntabwo uri fotokopi y'undi muntu. Nubwo muhujije amazina ntabwo muri bamwe, nubwo mwavutse umunsi umwe ntabwo mwafuze isaha imwe, nimba mutaravutse isaha imwe, nimba mwaravutse isaha imwe ntabwo mwavutse isegonda idakika rimwe. Buri muntu yaje maze mu kukuzana hano Imana yakuzanye kugira ngo ubige igisubizo cya inosi, udashizeho undi ku ruhande rwawe. Wowe wenyine nuzabaho ubeshejweho n'abandi cyangwa ukabaho kubw'abandi, yego uzikorera imitwaro itari iyawe kandi uzapfa bwawe. Ubona imizigo. Tusomele verse hii. Mzee tusome. Mathayo 10:11. 11 mpaka 13. Na wakati Wafarisayo walipoona Banani, Biblia inasema banani? Unaona kwetu tunawaita gani? Bafarisayo. Mnaanzaje mnaita Bafarisayo? Les pharisiens. Ce sont des pharisiens. Sasa Abafarisayo bavuga mwiki. Na wakati Wafarisayo walipoona Mumveda wakawaambia wanafunzi wake, wakati waliona tu Yesu, ale wanaanza ambia wanafunzi ya Yesu, kwa nini Bwana yenu anakula pamoja na watoza? Aetu ukowoi wenu. Aetu huyu tipe mwenye kwa sema ni Bwana wenu. Huyu sumu bana. Banafunzi mutubwire. Huyu mutipe wanyu arachari seri. Huyu sumu bana. Huyu Bwana yenu namuna gani? Kama kweli haiko Farisayo, kama haiko bandi, pourquoi iko anaenda mwa ile nyumba ya wenye zambi? Tena nakula nao na watoza kodi, iko nakula na watoza kodi tena wenye zambi. 12. Lakini wakati Yesu aliwasikia. Sikia Yesu alipowasikia. Alisema nini? Wenye afya hawatahitaji mganga, lakini wenye ugonjwa tu. Lakini kwendeni mjifundishe maana ya neno hili. Jikalie. Amen. Mimi njoo niliandika pale. Hapa. Ningelisoma mwa Biblia yangu ningelisema akose pastor iko nasoma vyake. Mimi Biblia inaonyesha wazi kabisa. Yesu sali kuyaka alikuwa anakopeleka Jona wenye zambi. Ndi. Juu ya nini? Anasema hivi. Koma huyu Bwana yenu iko anaenda kula na watoza kodi na wenye zambi. Yesu sali wasikia akawaambia, wabakurira inzira ku murimo. Arababwira ngo umuntu muzima utarwaye ntabwo akeneraga umuganga. Abarwayi nibo bakenera bisobanura mwebwe niba mutarwaye ntabwo naje kubwanga. Naje kugabarwaye. Nimba mwe muri abatangari, Nimba muri bazima, ntabwo naje kubwanga. nazamwe n'abarwayi, nazamwe n'abanyabyaha.